Ukuthula. Ilizwi namhlanje siyalithola kuHezekiel 34. The word for today is coming from Ezekiel 34. Okay. Itheme namhlanje ikhuluma ngomkhuleko nabafundisi. Inhloko yendaba yanamhlanje ikhuluma ngomkhuleko nabafundisi. Okay, ngizabala lapha. I will read. Isihloko sendaba sithi abelusi lezimvu. Isihloko the head topic of the message is the shepherds and the shepherds and the sheep. Okay. Ilizwi likaThixo lafika kimi lisithi. The word of God came to me and said, Ndodana yomuntu prophetha. Ndodana lidla izankefu ligqoke uboya njalo lihlabe ezinonileyo kodwa imihlambi yenu kaliyelusi. Lapha uNkulunkulu okhuluma nabafundisi. Abafundisi badla izankefu bagqoke uboya ukuthi badla mnandi bagqoke kuhle kodwa bheke izimvu zikaThixo zilahlekile. So God is saying to the pastors, you are eating well, you are eating everything that you want, but you are not looking after my sheep, my flock. Ezikuthakathaka kaliziqinisanga kumbe lelapha ezigulayo loba labopha ezifileyo. You are not helping the weak. Dinga ezilahlekileyo. Lapha ukukhulunywa labafundisi njalo ukuthi phandle lapha abaningi abantu abalahlekileyo la abadinga ukuthi ngabe bayabathatha bebasenkonzweni kodwa bona bakwenzanga lokho. Again, God is talking to the pastors, the ministers, that there are so many people who are lost, who are supposed to be brought back to the flock by the pastors, and the pastors are not doing that. Lizibuse ngochuku la nesihluku. Ngakho zahlakazeka ngoba kwakungela melusi njalo kwathi lapho sezihlakazekile zaba yikudla kwazo zonke izinyamazana zeganga. Lapha kukhulunywa ngezimvu zikaThixo ezilahlekileyo ukuthi azange zathola abafundisi abelusi bazo zabe bathola ukuthi babathathe babahambise endleleni elungileyo. Yes, the minister is explaining there the sheep is lost, and when the sheep is lost, the pastor is supposed to be the shepherd to bring back the sheep, and these sheep are being attacked out there by whatever is attacking them. We know what is attacking them, and so that's what the minister is explaining, that God can see these things and God is saying pastors should do their job. Izimvu zami zantula phezu kwezintaba zonke laphezu kwamaqaqa wonke. Zazihlakazekele emhlabeni wonke njalo kakho owazidingayo loba owazigcingayo. Lapha futhi kuyachaza ukuthi izimvu zenkosi zalahleka zahamba emaqaqeni ukuthi zahamba. The sheep, when the sheep are going to the mountains, to the hills, they are lost. It means you are actually in the world, getting drunk, being a prostitute, doing witch doctors, going to the witch doctors, doing all sorts of things that are not right before God. And these things are supposed to be worked out by the pastors. Pastors are supposed to preach and tell people that this is wrong. You're supposed to do it this way, but pastors are not doing that. Ngakho lina belusi lapha ukukhulunywa futhi labafundisi. Yazwanini ilizwi likaThixo elithi ngeqiniso elinjengoba ngikhona kutsho uThixo wobukhosi. Ngoba umhlaba wami uswele umelusi. Ngakho usuphangiwe njalo usube yikudla kwezinyamazana zonke zeganga. Njalo ngenxa yokuthi abelusi bami kabawudinganga umhlambi kodwa bazikhathalele bona ngokwabo kulumhlambi wami. Lapha uNkulunkulu uthi zwanini ilizwi lakhe belusi khulunywa labafundisi uthi ilizwi lakhe liyenze lokho akufunayo yena lihambe lethatha bonke abalahlekileyo zonke izimvu zakhe ezilahlekileyo lizilethe enkonzweni.
Hallelujah. Again, the word babeka umlandu wezimvu zami. Lapha inkosi sithiyela lina umlandu bafundisa ukuthi yini sokusalele lini ukuthi lihambe ledinga izimvu zenkosi because yena sekhulumile lana. yes, the minister is also explaining that the word has come forth. We've been told what to do. The ministers of God should go out and do the work of God as God is instructing. Ngizabusisa eweluseni umhlambi abelusi bangabe besaba lokudla. Ngizawuhluthuna umhlambi wami emlonyeni yabo njalo kangiyikuba yikudla kwabo futhi. Shalom. Lapha inkosi ithi kubafundisi uma bengakwenzi lokhu izawuhluthuna umhlambi wabo ukuthi uNkulunkulu akehluleke ukuthi azithathele abantu bakhe abalethe enkonzweni. Ngakho uthi ma bengasakwenzi lokhu abafundisi uzazenzela yena. As we can hear, the minister is explaining that God is not desperate. God can do it by himself. So if we don't want to do it, God will raise the storms. God will cause anything to happen for his people to come to him. God is not begging us. So that's what the minister is explaining. Benze njengokutsho kwenkosi. Ngiyama lapho kwanamhlanje.